Yes, ndagusuje kandi mwifurije kugira ibihe byiza wowe ukunda ibiganiro bya Iris Rwanda TV. Nongere mwifurize kumererwa neza. Nizere ko aho uri hirya no hino hatandukanye hose umeze neza. Wowe uri mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba n'iburasirazuba, twizere ko umeze neza, ibintu byose ari bon. Ibintu byose ari amahoro mu by'ukuri. Twebwe tuje mu makuru agiye atandukanye by'umwihariko biba bigezweho. Kuri iyi nshuro ngiye kugaruka, ese ubu mbyita amakurura. Gusa nyine ni ikiganiro tugiye kurebera hamwe ibikorwa by'umugabo General Muhoozi Kainerugaba, by'umwihariko turibanda ku bikorwa yagiye akora byinshi byagiye bihuza u Rwanda ndetse na Uganda. Murabizi ko hari igihe cyageze igihugu cy'u Rwanda ndetse na Uganda, umubano w'ibi bihugu byombi nyine ucikamo kabiri rwose. Wavuga ko ibihugu byombi byaribanye y'ingwe igihe kirekire kuva muri za 2017, ariko mbere yaho igihugu cy'u Rwanda binyuze muri Perezida Paul Kagame ndetse na Museveni byari ibihugu bibanye neza. Nyine ndavuga u Rwanda na Uganda, ari ibihugu bigenderana, ari ibihugu bibanye kivandimwe, ugashingira ku kuba ari ibihugu byose biri muri East African Community, ugashingira ku kuba ari ibihugu bituranye. Buriya kuva mu Bugande no kujya buriya nk'abantu batuye mu bice bya Burera, nyine biriya bice bisatira igihugu cya Uganda, benshi uba usanga bazi ikirimi cy'ikigande nyine, kubera ko hari aho baba baganira n'Abagande, Abagande baza mu gihugu cy'u Rwanda atari ibintu bisabye process ndende. Ariko nyine hari igihe cyageze ibyo byose birahagarara, ugasanga nyine niba Umunyarwanda yagiye mu Bugande yakoze ibara, niba Umugande yaje hano mu Rwanda yakoze ibara. Icyo gihe cyarageze, ndumva ari muri za 2017 rwose, ubona ko umubano w'ibihugu byombi ujemo agatotsi. Ariko binyuze muri General Muhoozi Kainerugaba, uyu nguyu rwose umubano w'ibihugu byombi waje kongera gusubira mu buryo rwose. Ibintu bigenda neza, amahoro arongera arataha, ibintu byose biragenda biba bigenda neza cyane rwose. Uyu mugabo rero akaba yujuje imyaka 50. Tugiye kurebera hamwe ibikorwa bye byaciye inzigo hagati y'u Rwanda ndetse na Uganda. Reka mbanze ngusabe gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. No kuvuga iyo ukoze subscribe ugakanda no kunzogera, biguhesha amahirwe yose yo kujya ukurikira buri kiganiro cyose twa uploadinze twe nka Iris Rwanda TV. Twizere rero ko rwose wamaze kubikora niba udukurikiye, ariko kandi niba utarabikora bikore rwose, ukoreshe ya like, unasangize nyine birumvikana abo bantu bawe, inshuti zawe za hafi zijye zibasha kumenya amakuru agezweho. Ndagira ngo nkumenyeshe ko ibyiza ntabwo byari byaza, turacyatangira, ibyiza biri imbere. Content zitandukanye, amavideo atandukanye, interview atandukanye, amakuru agezweho, by'umwihariko ni breaking news. Twebwe ni ama breaking news, kuvuga ngo ni inkuru ushobora kumva hano ukamara nk'umunsi wose utari wagera ahandi hantu yumva. Ni intego za Iris Rwanda TV. So rero kora subscribe kugira ngo amena ayo makuru atazajya agucika. Rero ikaze ku buryo burambuye, nkubwire ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba kuri uyu wa 24 Mata 2024 yujuje imyaka 50 y'amavuko. Isabukuru ye ntisanzwe kuko kuba byibuka neza yagize uruhare rukomeye mu kuzahura umubano w'u Rwanda ndetse na Uganda. Nk'uko nabikubwiye ndi gutangira, ibi bihugu byombi byamaze igihe kinini bibana kivandimwe, kugeza ubwo muri 2017 umubano wabyo wajemo igitotsi gishingiye ku mutekano, cyatumye imipaka yo ku butaka ifungwa, ubuhahirane burahagarara, imigenderanire y'Abanyarwanda n'Abanya-Uganda nayo ihinduka inzozi. Muhoozi wari umujyanama wa Perezida wa Yoweri Museveni mu bikorwa bya gisirikare yagaragarije ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter ko bidakwiriye ko ibihugu bituwe n'abavandimwe bikomeje kuba abanzi. Agaragaza ko ibyo bipfa ari ibintu bidafatika bigomba gushakirwa ibisubizo vuba na bwangu. Uyu musirikare tariki ya 16 Mutarama 2022 yatangaje ko Perezida Paul Kagame ari se wabo, ko abamurwanya baba barwanya n'umuryango wa Museveni. Mu magambo ye yagize ati: "Uyu ni data wacu, abamurwanya baba barwanya umuryango wanjye, bakwiye kwitonda."
Tariki ya 21 Mutarama n'ubundi muri uwo mwaka, Muhoozi yaje mu Rwanda mu ruzinduko rw'umunsi umwe. Yaganiriye n'abayobozi batandukanye bo mu Rwanda barimo na Perezida Paul Kagame ku buryo umubano w'ibihugu byombi wakongera kuba mwiza. Mu mpera z'uko kwezi, umupaka wa Gatuna ukoreshwa cyane hagati y'ibihugu byombi warafunguwe, indi yasigaye yafunguwe muri Werurwe 2022. Ni icyemezo Muhoozi yashimye agaragaza ko kigiye kongera guhuza abaturage. Isabukuru y'uyu Muhoozi rero yahuje Perezida Paul Kagame ndetse na Museveni. Tariki ya 23 Mata 2022, Muhoozi yayoboye ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 48 y'amavuko byabereye i Kampala. Byitabirwa n'abahanzi batandukanye barimo Abanyarwanda nka Masamba Intore uzwi cyane mu ndirimbo gakondo. Ku munsi wakurikiyeho ku biro by'umukuru w'igihugu i Entebbe habayeho ibirori byo kwizihiza isabukuru nyirizina y'uyu musirikare byitabiriwe na Perezida Paul Kagame. Muri uru ruzinduko, Perezida Kagame yahuye na Museveni bari baherukana mu myaka 4, baganira ku ntambwe yari imaze guterwa mu kuzahura umubano w'ibihugu byombi, bigizwemo uruhare rukomeye na Muhoozi wari umaze gusura u Rwanda inshuro 2 muri 2022. Tariki ya 23 Mata 2024, mu karere ka Kabare muri Uganda habaye ibirori byo kwishimira ifungurwa ry'imipaka byiswe Rukundo Egumeho, cyangwa se mu Kinyarwanda Urukundo Rugumeho. Byashimangiraga ko ibi bihugu byombi bigomba gukomeza kubana neza. Muhoozi niwe wari ubiyoboye. Ku munsi wakurikiyeho nk'uko yari yabiteguje, Muhoozi yaje kwizihiriza isabukuru y'amavuko mu Rwanda aherekejwe n'itsinda ry'abayobozi barimo Minisitiri w'Ubutabera Norbert Mao, Minisitiri w'Umutekano General Major Jimmy Muhwezi n'umunyamakuru Andrew Mwenda. Perezida Kagame na Jeannette Kagame bakiriye General Muhoozi mu birori by'isabukuru ye y'imyaka 49 y'amavuko. Umukuru w'igihugu yashimiye umuhungu wa Museveni kuba yarabaye ikiraro gihuza u Rwanda na Uganda. Muri ibi birori, Muhoozi yagaragaje ko byashimangiye umubano mwiza w'ibihugu ari inka Perezida Paul Kagame yamugabiye muri Werurwe 2022, amumenyesha ko zamaze kwiyongera zikaba 17, dore ko nk'uko yabitangaje icyo gihe Perezida Paul Kagame yari yaramugabiye inka zisaga 10, ariko nyine icyo gihe ubwo nyine bari muri ibyo biganiro, by'umwihariko muri ibyo birori nyine, uyu nguyu Kayine Rugaba yatangaje ko inka zamaze kuba 17. Ubwo imipaka yari yarafunze, abacuruzi bo muri Uganda ndetse n'abaturage baganye amasoko yo mu bihugu byo mu karere, cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Kenya. Ikigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority muri Nzeri 2022 cyagaragaje ko kuva iyi mipaka yafungurwa, ibicuruzwa biva mu Rwanda bijya muri Uganda byari bifite agaciro ka miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda, naho ibiva muri Uganda byo byari bigeze kuri miliyari 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Dr Ngabitsinze Jean Chrysostome icyo gihe yabwiye abanyamakuru ko hari icyizere cy'uko ubuhahirane hagati y'impande zombi buziyongera, ashingiye ku bwiyongere bw'abacuruzi bashakaga kwambuka imipaka. Icyo gihe yaravuze ati, turi kubona abantu basaba ibyangombwa byo gusora imari mu bucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Hari ibicuruzwa biva muri Uganda nk'isukari, umutobe, amavuta yo guteka, imisumari y'amabati, ibikomoka ku buhinzi. Hari kandi ubusabe bwo kwinjiza isima n'ibindi byinshi. Icyo gihe ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare NISAR kigaragaza ko muri Mutarama 2023 ibicuruzwa byinjiye mu Rwanda biturutse muri Uganda byari bifite agaciro ka miliyoni 22 na miliyoni n'ibihumbi 530 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, no kuvugana asaga miliyari 29 ndetse na miliyoni 900 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi ngibi rero rwose bikaba byari byaramaze kuva kuri izo miliyari 28 maze bigera kuri miliyoni rwose zisaga 30, miliyari 34. Ibaze kuva kuri miliyari 28 mu gihe kingana gihe nyine imipaka yari ifunguriwe kugera kuri miliyari 34 mu Kuboza 2023. Ni ukuvuga ngo ibaze kuva mu kwezi kumwe ukagera mu kundi, ni ukuvuga ngo kwa 12
byavuye kuri miliyari 28,900 bigera kuri miliyari 34 na miliyoni 100. Muri Gashyantare 2023 u Rwanda rwohereje muri Uganda ibicuruzwa bifite agaciro k'ibihumbi 920 by'amadolari, ni ukuvuga miliyoni 11,800. Muri Mutarama 2024 rwoherezayo ibifite agaciro k'amafaranga menshi cyane ibihumbi 660 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imibare ya NISAR yo muri Gashyantare 2024 igaragaza ko Uganda iri mu bihugu 8 bya mbere byohereje ibicuruzwa bifite agaciro kenshi mu Rwanda, iza ku mwanya wa gatatu mu karere nyuma ya Tanzania ndetse na Kenya. Ibi ngibi byose bikaba bishimangira ko rwose ibi bifite, ni ukuvuga ngo mu ijambo rimwe mfashe ibyo nari ndi kugusomera byose nkabihuza n'icyo nagarutseho cya General Muhoozi Kainerugaba, ni ikigaragaza ko uyu yabaye ipfundo ry'ubuhahirane hagati y'u Rwanda ndetse na Uganda, aba ipfundo yo kubana neza kw'Abanyarwanda ndetse n'Abanya-Uganda. Niyo mpamvu uyu nguyu yitwa inshuti y'Abanyarwanda, yita Uncle Perezida Paul Kagame. Uyu nguyu rero akaba yagize isabukuru y'imyaka 50 kuri uyu wa 24 z'ukwezi kwa kane 2024.